Urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda ejo rwaburanishije urubanza mu mizi hagati y'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara na banki y'ubucuruzi ya Cogebanque. Abunganira umuryango wa Rwigara bararega iyo banki kubagerekaho umwenda bavuga ko barangije kwishyura mu mugambi wo kubatwarira imitungo. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yari mu rukiko. Hari ku nshuro ya mbere humvikana mu nkiko ingano y'umwenda uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara Premier Tobacco Company banki y'ubucuruzi Cogebanque ivuga ko ruyifitiye. N'umwenda wasobanuwe n'umunyamategeko Henri Pierre Munyengabe wunganiriye banki avuga ko ungana na miliyoni 576 n'ibihumbi 265 n'amafaranga 571. Uyu munyamategeko avuga ko ukomoka ku mwenda usaga miliyoni 349 Cogebanque yategetse gusubiza kompanyi y'ubwishingizi Prime mu kiswe urubanza rw'akarengane rwo mu 2017. Urwo narwo rwakomotse ku rubanza aho mu muryango wa Rwigara batsinzemo Prime Insurance ku bwishingizi bwa nyakwigendera itegekwa kwishyura saga miliyoni 540 irajurira. Maître Munyengabe akavuga ko uruganda rwatinze kwishyura uyu mwenda amafaranga agenda yiyongera. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko uwo mwenda batawemera. Asobanura ko mu masezerano yariho hagati ya Prime Insurance yavugaga ko igihe Rwigara yaramuka apfuye azize impanuka hazishyurwa miliyoni 600 z'amafaranga. Umucamanza yibutsa ko hari icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyahindutse ndakuka cyategetse Cogebanque gusubiza amafaranga Prime ugiye yari yarahaye inguzanyo uruganda PTC. Yabajije umunyamategeko wunganira uruganda rwa Rwigara niba Cogebanque yakwamburwa uburenganzira bwo kwishyuza inguzanyo yayo. Maître Rwagatare avuga ko Cogebanque yaje mu rubanza rw'akarengane itakiburana urubanza yaburanaga mbere. Asobanura ko iyo banki yitwaye nabi igamije kubona amafaranga yari yaramaze kwishyurwa kandi ko yari izi neza ko nyiri umwenda atari umuburanyi muri urwo rubanza. Maître Rwagatare yibutsa ko mu 2018 Cogebanque yandikiye abo kwa Rwigara ibamenyesha ko umwenda bari bayirimo warangiye. Uhagarariye Cogebanque yabwiye urukiko rw'ubucuruzi ko icyemezo urukiko rw'ubujurire rwafashe gisobanutse. Yibutsa ko rwategetse ko yishyurwa umwenda bari nayo intandaro yabaye cyamunara ku mitungo kwa Rwigara. Akavuga ko kuba PTC itaragaragaye mu rubanza rw'akarengane ariyo yabyirengera kubw'amakosa yayo. Maître Rwagatare avuga ko nta makosa PTC yakoze ahubwo ko urwo rubanza rwaburanishijwe bayirengagije. Mu gukomeza guhakana umwenda Cogebanque ivuga ko uruganda rwa Rwigara ruyibereyemo, Maître Rwagatare yibaza impamvu amafaranga Cogebanque yasubije Prime Insurance atari yiri kwishyuza. Akibaza uburyo iyi banki yicaye ikigenera inyungu zitategetswe n'inkiko. Uhunganira Cogebanque akavuga ko amafaranga y'inyungu zaturutse ku mwenda yagiye yiyongera ku bwumvikane bw'impande zombi. Naho uhunganira uruganda rwa Rwigara agasaba ko habaho umuhanga mu by'ibarurishamari agasuzuma niba koko izo nyungu Cogebanque ivuga zifite ishingiro. Ashingiye ku mategeko agenga itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko, umucamanza yiherereye akanya gato afata icyemezo ko asanga nta mpamvu ko yashyiraho umuhanga mu by'ibarurishamibare. Avuga ko inyandiko Cogebanque yashyikirije urukiko igaragaza uburyo uwo mwenda wagiye ubarwa. Yavuze ko uruhande rwa PTC ntacyo runenga iyo nyandiko. Urukiko ruvuga ko bigaragara ko mu mwaka wa 2017 mu bihe bitandukanye hari za cyamunara zagiye zibaho ku mitungo yo kwa Rwigara. Umucamanza akabaza Cogebanque impamvu hakomeje kubarwa uwo mwenda. Yasubije ko uruganda rwa PTC rwahise ruhagarikisha izo cyamunara ariko umwenda utarangiye. Mugenzi Rwagatare akavuga ko niyo urukiko rwaramuka rubibonye ukundi rwazasuzuma niba ibyo Cogebanque isaba byose yabyemererwa. Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara umugore wa nyakwigendera aho yari yicaye yatse ijambo ariko urukiko rumwibutsa ko ahagarariwe mu mategeko bityo ko ibyo avuga bifatwa nk'amakuru yabahaye urukiko. Yatambutse imbere y'umucamanza agira ati haravuga ko hari umwenda uretse ko ntawo bawutugeretseho mu magambo y'igifaransa ati la raison du plus fort est toujours la meilleure. Bisobanuye ko nta uburana n'umuhamba ugenekereje mu kinyarwanda. Atabatwaye urwo ruganda mu bufindo turi muri gereza n'umwana wanjye ko birukanyiye kurutwara ntibarutwarane n'ibibazo byarwo. N'amagambo yazamuye amarangamutima kuri bamwe mu bari mu cyumba cy'urukiko bakazunguza imitwe nk'ikimenyetso cy'uko bemeranya na Adeline Rwigara. Ahita ashimira umucamanza aratambuka asubira mu byicaro. Nyuma yo kumva imiburanire ku baburanyi bombi urukiko rwavuze ko ruzicara rukabisuzuma ibivugwa bihuza n'ibindi bimenyetso barushyikirije. Nibutse ko umwenda wa miliyoni zisaga 500 ariwo ntandaro ya cyamunara kugeza ubu itaraba ku nyubako y'igorofa rya Rwigara igeretse 4 iherereye i Nyarugenge mu Kiyovu. Ni inyubako yagombaga kunganira hoteli yahasenywe n'ubutegetsi mu 2016 buvuga ko yubatswe mu buryo butemewe n'amategeko kandi ko yashoboraga guteza impanuka kuko umujyi wa Kigali wavuga ko itari ikomeye. Mu 2018 nibwo imashini z'uruganda n'itabi byo kwa Rwigara byarangije gutezwa mu cyamunara. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavuga ko hari imisoro yabarirwaga muri miliyari 6 z'amafaranga batishyuye. Umuryango ukomeza guhakana ibyo byose ukavuga ko leta igambiriye kubafatira imitungo yabo yimukanwa n'itimukanwa mu mugambi wo kubakenesha. Icyemezo kizafatwa ku itariki ya 29 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika.
i Kigali. Tunyarukire noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inzego zitandukanye zemeje ko abantu 5 bishwe n'inyeshyamba za Twirwaneho na Gumino, abandi 9 bagakomereka muri teritwari ya Mwenga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo abafitiye inkuru. Nk'uko bitangazwa n'umuyobozi wa societe civile mu Mikenke Bwana Nixon Ecukwe, avuga yuko abo bantu bishwe mu ijoro agana saa 4 ari abaturage bari basanzwe batuye muri centre ya Mikenke iri mu secteur y'Itombwe, kandi ko bishwe n'isoresore z'abanyamurenge za Gumino na Twirwaneho. Yagize ati Gumino waliatake kijiji cha Mikenge na wakaua watu 5, watoto 4 na mama mmoja. Gumino yateye mu muhanda wo mu Mikenke bica abantu 5 barimo abana 4 n'umugore umwe. Inzu 15 zatwitswe n'abandi 9 barakomereka. Kuri umunsi tuzabandi bantu bari wengine wengi ambao bado hawajaonekana. Umuyobozi w'ingabo za FARDC zikorera mu Mikenke Colonel Kembe Andre wavuganye n'Ijwi ry'Amerika yemeje ko ari abaturage 5 bo mu Mikenke baraye bishwe n'inyeshamba za Twirwaneho. Twagerageje kuvugisha umutwe w'inyeshamba za Twirwaneho nawe ushigwa mu majwi n'igisirikare ndetse n'igisivile ko ari wo wishe abo baturage. Telefone zabo ntizanyuramo. Veuillez rappeler plus tard. The subscriber you've dialed is not available at present. Please try again later. Colonel Shakanyamusaraba, umuyobozi w'inyeshamba za Gumino, ahakana ko nta bitero bagabye kuri abo baturage bo mu Mikenke kuko abo baturage baguye ari kure naho bakorera. Kari akarere tugwaherukamo mu bihumbi 2019. Icyo gihe duheruka muri kari akarere. Kugeza kuri ubu nyine nta musirikare wanje uheruka gukandagira muri kari akarere. Rero ababikoze babashake barabamenya. Ariko ibyo kuvuga ngo ukoze akantu kose ngo Gumino bamenye ko abanyamurenge bafite imitwe myinshi. Abanyamurenge bose si Gumino. Gumino turi umutwe wa gisirikare uri kumwe n'ayandi moko yewe, ndetse turi umutwe wa gisirikare turi umutwe w'abanyamurenge. Ngo muhembe napfa ngo bazite za Gumino, siko bimeze. Aba baturage batuye mu Mikenke bavuga yuko batewe ubwoba n'uburyo abantu bakwikirwa hafi n'ibirindiro by'ingabo za Kongo ariko ntibatabagwe. Etabu wa Loje ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya Kosupi Itombwe, Comité de suivi pour la paix et le développement. Twebwe twakondanye FARDC ntabwo bafite umutekano w'abarahiya kubera abantu barimo kwicwa, intervention barimo gukora kubera tagira abantu bikwica amasalitano, abantu barera abantu 5 n'abresi 9 ariko kugabana n'intervention ya FARDC kandi abaturage barimo sekizeze tendensi hari muri kazirinda ikazitandatu. Gusa Colonel Kembe Andre ugenzura ingabo za Kongo muri ako karere avuga yuko batangije amatohoza yo gushaka kumenya impamvu abo baturage batatabawe n'igisirikare ubwo bategwaga. Umuvugizi w'ingabo za Kongo muri aka karere Major Dieudonné Kasereka mu itangazo yasohoye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere Ijwi ry'Amerika rifitiye kopi yavuze yuko impamvu ingabo zitatabaye nijoro zirinze yuko zishobora kwitiranya umwanzi n'abaturage kuko hari umwijima. Aha mu Mikenke mu birometero bigera kuri 50 na centre ya Minembwe kuva mu mwaka wa 2020 ibitero by'imitwe yitwaje ibigwanisho byibasiye abaturage, impunzi ziba mu nkambi ndetse n'abasirikare bakorera muri centre ya Mikenke. Vedaste Ngabo ku bw'Radiyo Ijwi ry'Amerika Uvira Mutara Kivuye. Tujye noneho muri Tanzania. Ejo mu nkambi ya Nyarugusu niho hatangiriye igikorwa cyo guha impunzi urukingo rwa COVID-19. Inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin. Hafi imyaka 2 iriko irarumana kuva ico kiza gitanguye kuvugwa mu gihugu c'Ubushinwa mu mpera z'umwaka w'2019 kubwo gushika n'ubu abarundi batuye mu nkambi za Nyarugusu na Mutenderi bari bwaronswe urucanco gusa bigishije uko birinda uwo mugera. Tanzania mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo yarakiriye urucanco rwa mbere rwitwa Johnson & Johnson kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera hafi miliyoni. Izo canco zahereye mu baturage bayo gusa. Incanco zibaye iza kabiri zitwa Sinopharm zishika 500 zikorerwa mu Bushinwa nizo igiye gutanga ku mpunzi no kubandaniriza ko ku baturage bataronse iya mbere. Muganga mukuru w'ivuriro rivura impunzi z'abarundi n'abanyekongo bose hamwe Dr. Henry Chinyuka yo yakiriye izo ncanco ejo kuwa Mungu. Izo canco zitwa Sinopharm zigera 3,000. Biraboneka neza yuko ari zikeyi cyane ku mpunzi z'abarundi
z'abarundi n'abanyekongo zigera hafi 100,000 zituye mu nkambi ya Nyarugusu. Tuliweza kupokea dozi 3,000 kutoka mkoa za chanjo ya uviko aina ya Sinopharm. Kwa hizi chanjo tuliweza kuzisambaza katika twakiriye inchancho zigera 3,000 kuva mu mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Dutegekanya kubanza gucandaga abakozi b'amashirahamwe, abarongozi b'ikambi hamwe n'abaganga bakorera ku ivuriro rikuru n'ayandi mato ari mu nkambi. Ni kuba vyiyumvamwo gusa, hanyuma tuzoherukira ku mpunzi zose. Izi nchancho nizike ugereranije n'impunzi zibarizwa muri iyi kambi. Dutegereje kuzozana izindi nchancho nyuma yaho tubonye uko impunzi zakiriye uwo mugambi. Izi nchancho ucandagwa kabiri kandi bitwara iminsi 21 kugira ugaruke gucandagwa ubugira kabiri. Chanjo ya kwanza, kuanzia siku ya kwanza ulipopata chanjo mpaka siku ya 21 unaweza ukarudi kupata chanjo ya pili. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zirashima yuko izo nchancho naho zatevye gushika mu nkambi ariko zije hageze kubera gushika ubu atamugwayi yaravugwa muri ayo makambi. Gusa zisaba amashirahamwe kubandanya abacungera bikwiye no kubashikiriza imiti ku mavuriro. Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Ukuri turashima. Hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi. Muraba ukungene mudukingira vuba na vuba twabiko tworonka gahengwe atwebwe turi impunzi. Bamwe ni bantaho nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye. Ahubwo twasaba amashira hamwe asanzwe afasha impunzi ko yohagararira ikibazo cye kijanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro. Nta mpamvu yavuzwe na leta ya Tanzania kuko izo mpunzi zirimo guhabwa Sinopharm aho guhabwa Johnson & Johnson. Gusa yemeza ko Sinopharm ariyo ihari muri iki gihe nyuma yaho Johnson & Johnson yashitse mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo yaheze. Hatagize igihinduka umugambi uzoca ubandaniriza mu nkambi za Nduta na Mutenderi mu ntumbero yo gukingira impunzi umugera uhangayikishije amakungu corona. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.